ha sína dó in cheoile dú dheorcha. Gach buine a dunne básaí an sa cheoile. Agus haid a gra go bhfuil droch thaibhsean an. Chatánig dunne san bí amach ásta beo. Oh, it's Mr. Finlay. Hello, it's Mr. Hannah. Hello, it's Mr. Rao. Well, han charge a shot a quite good mat echo. Have you ever been Jonas attackers? Well, ha dunne ga go bhfuil fumin ach dín bhin cóine. Agus bha bota nóia lorg háis na mlína tú. Agus cúideach a dunne a gra go bhfuil spiritin an na cóine ach chean me se bú cinse. Sin échog ach na chélig forsnig bhfuil Joachim sa seár san tilachn in dre. Jamie na ha, Janshin Jesho. Ha mi farcin dunne donna coloring, J hacker and show. Well, had cúis dunne gra gon rotor dunne básaí an san cóile. Agus cúideach ha dunne gra go bhfuil thaibhsean ha fiacin a fáid díaltas. Agus G how a creation. Well, cheann mí creation in tóiseach agus cheannacha mí bit cinneolach. So cheann mí a creation sé scuil a hán. Cemar ha minichi na rutin Jonas na ha. Na maithan. Troit, ha Cameron ilachim. Whoa. You are shin. A níor Frank a hán, canút sin a bhí fíor. Héir sin agus cíisiú. Cinneal mi cínteach, surin go sa fur hí seo. Na curin? Cynnyrin, sé hyd fiwch, na bri sias. Na céil sem mírbheoch. An chalja eiclach bíh. Córain sin? A bhéil dunne san bí coloring. Cinnear mi a bhíon seo. Bhí fáil! Rau, ha esan na chéil creation, ach bí mi tú. Bhí mí a creation ar a ha mí a bhaicin. Ha mi idir cúm! Chinnaich an taibh seo sin. Very sabach, hygiene. Two of us in flash. Whoa. Ah! Can you touch phone? Bring my phone. Ah! Ah!